International News and Politics ziak tu City Lalrin Oma American mipui za somriat parukten election zo buaina a chuan ring US 46 presidential election sang ni somni chu November ni thuma nei tura nimin inrin ni thlengin vote makta duai somkwa pahni chuang tlato in zirtom ni khan balot makta duai somriat paruk point paruk tla in kumsang ni som paruka vote lazat akhum to ani kumin sang ni som ni electiona US mishing makta duai zathum somthum achengte vote makta duai za somnga atanga za somrukvel tlaturin anchuta tun trum in thanang ma vote tlak thatrum hi a omlo anti hialani Republican hote chuan November ni thum election day ya nasazoka vote thak antum furani Donald Trump kumsom sari pali Republican le Joseph R Biden kumsom sari pasari Democrats te hi tunge tlingzo kangti harsa takin boruak a meka chuti rualin Joe Biden hi rampum huapa mipui ngai dan laka ala sang deuh veka then khat chuan tlingzok ngei turin an chhut thungani hetiang hian then khat chuan tlinna tura electoral vote zani somsari mu nga ya an mu dan tur an chhut saka darialandrew.com chuan Biden zathum somkwa panga Trump za somli pathum CNN chuan Biden zathum somthum paruk Trump zani pahni The Associated Press chuan Biden chuan Georgia, Arizona, Pennsylvania le Wisconsin state te alak chuan zani somsari pakwa muturin an chutani The Statepoll.com chuan Trump zathum somni pahni Biden zani som paruk Bob Woodward investigative journalist lar takle Watergate scandal lekhabu le Donald Trump chung chang tele bestseller lekhabu ziak tu chuan Joe Biden chu ne tu ni ngei donin alanga mase poisa da khama in choyero ka tumlo chuti rualin Donald Trump po ne na chang theidin muna adingani ati Newt Gingrich US House Speaker lui chuan Trump chu za somsari velin an votanga Biden chuan ne na chance 30% ane ani atia engwanga chu tiang ring nge ani an zo chuan heng mi pui ngai dan la tu te hian kumsang ni som paruka po diglo baksak takin an lo soilok to a tun troma po an hrit lok dik don lo anin zir har theilo le ani ati politico chuan Trump ni na kong ala zo meka mase kumsang ni som paruk ain ache chhezok kang atia AFP News chuan Kamala Harris chu Democrats hote duai samatan Vice President anianga Tramaro rel na diklo chu ati topang atia FJ News report chuan November ni thum electiona chakjok achian lo chuan Trump chuan campaign ala chhunzom zelang ati bok Vox in US election projector data October ni somni pakwa ami atarlandanin nimin thenga vote thak dan hi Texas state 94%, Georgia 82.3%, North Carolina 81.1%, Florida 77.1%, Arizona 74.4%, Ohio 43.8%, Wisconsin 55.2%, Minnesota 40.1%, Pennsylvania 35.3% Z at lahmanda ito ani Republican hoten election day vote thak antum furmai Joe Biden hian kumsang ni som paruka Hillary Clinton in Donald Trump anhelo na Michigan Pennsylvania le Wisconsin state achak theya heng state hian campaign nan US dollar makta duai za som nga Z 30% campaign fund amang ni in kantar CMAG chuan atar langani Pennsylvania state Biden chu achak lawani chuan Arizona state electoral vote som pakhat nei le North Carolina state electoral vote som panga nei chu alak anga yang Arizona state kumsang ni som paruka Trump chu 3.5% in achaka mase tuna Democrat Senate candidate Mark Kelly chu chakngei turangai ni in Republican Senator John McCain thitanu pui chuan Mark Kelly campaign puin Joe Biden atho pani Nevada state point Biden chakmelin ansoya tuna North Carolina state chu kumsang ni pariata Barack Obama chaknuwa sang ni som pahnia tangero in Republican hoten an thunun chowa mase tuna Trump ain Biden boruak hi thazokin ansoi Joe Biden hian Michigan Pennsylvania Wisconsin
Arizona le North Carolina state ta achak thei chuan electoral vote zan hi som kwa muturangai ani a Michigan state ta kumsang ni som paruka Trump chu vote sing khat 0.23% in achak rama Ohio state ta kumsang ni som paruka Trump chu 8% in achaka Iowa state ta 10% a chakin Georgia 5% a chak bokin mase Biden chu Georgia achak hlau chuan electoral vote hi zathum ahmudon chianga chhut ani a Biden hian zirtop ni khan Iowa state loin TVH siamnan US dollar makta duai nga aseng ani Wisconsin state ta Republican hote campaign sum chu he karten October ni somni pani khan US dollar makta duai ni point pathum an ruk sakni in Republican Party chairman Andrew Heath chuan asoya FBI lamin an chui mek ani Barack Obama chuan a Vice President Louis Joe Biden chu Flint le Detroit chhuah a campaign puya mi hang middle zai thiam lar Stevie Wonder chuan Biden hi a campaign pui boka nimina Obama le Biden te chu mi pui hma a campaign a inlar dunin Obama chuan Biden chu ka unau pa tia kovin Black American te chu vote turin asom hlomani Flint le Detroit khopui hi mi hang tamna ni in tuna cheng ho te chu war taka vote thak turin asom vel chiam bokani Pelail Casino Detroit ta middle zai thiam Stevie Wonder chuan Biden chu ami hriat thin mi thatak ani thu soin vote turin mi pui asom bok Joe Biden chuan Trump chu nui zatin Russian President Vladimir Putin a uite a puin perfect specimen te a intimai maya President Vladimir Putinan adu dua akai her thei kai bu ang chaule uite ang mayani ti in machomen atia Traman asam siamnan US dollar sing sari z aseng po ahmusitin anui zatle ani The New York Times chuan Trump chuan US dollar sing sari sengin a hairstyle asiam tir ni in aziak bok Biden hian campaign awla Future Better America tile Battle for the Soul of the Nation ti te ahman lain Traman Make America Great Again ti ahmangani Barack Obama point Trump chu COVID-19 wanga mi nuai ni sing ni thi na mo phurna ladu lo tu hi president a thanzel tlak ani lo ti in Herbert Hoover nuwa president thalo le cheber ti in apua Traman dan le thupe kengko tu ain ti chunui zatin phoni macho mai ani atibok Johns Hopkins University chuan zirtop ni a ringot mi singkwa sangkwain COVID-19 anvei thar atia NORC Center for Public Affairs Research chuan October pola American 65% te chuan COVID-19 rileng dona konga Trump chu in thada le la serious talk lova anpu US a COVID-19 vei nuai kwa singa sangkwa zathum somthum pahni omin thi nuai ni sing ni sangkwa zasari somli pariat an omani Trump chuan Obama le Biden te campaign chu Pittsburgh Airport muna Air Force One thlona atangin alo thlir vowa tuitara ronbei ngalin Obama le Biden te chuan an hmu lai rengin Detroit muna tui in tur chu tura hrai ani ti in Biden chu big guy ti in an soya tarmit avuareng na chan chu amit thatlo hliak hu na nani ati Piers Morgan British TV presenter chuan Fox News in akom na Traman alo thlir ve ni chuan COVID-19 wanga thi nuai ni chuang te thlamuana thu soin anril ru thoi damna chak chuak sela White House lu azui zel theina chance ala neani atia chumi nuwa Trump chuan zirtom ni khan Piers Morgan chu phone in abezui ni in Daily Mail chuan azia kani Pew Research Center chuan Biden chuan Pennsylvania state ta Latino le Black hote vote hui tura chutin Black hote hian kumsom ni kalta khan Obama chu Black vote la za asom ruk paruk point paruk zinga za asom nga pakua point paruk zetin anlo vote to ti in kumsang ni som paruka khan Flint le Detroit ta hian Black ho vote za asom panga atla ati Pennsylvania state ta hian sang ni som paruka khan vote makta duai ruk point pakhat la in Trump chu vote singli sangli zani som kwa pahni chawin achaka Pennsylvania hian
electoral vote som ni anei ani Happy Research Center hian September ni somthum October ni nga khan mipui ngai dan alaka mani nge in election day ya vote thak tum tu 33% mail ballot box sa vote thak tum tu 39% November ni thuma vote thak tum tu 21% an om ti in mail ballot thak hi Democrats nge Republican zokin lok pui zokang ti achiang lo ati mail ballot du tu 51% chuan Biden an dua 39% chuan Trump an dua election day a Trump vote tum 50% an om lain 20% chau Biden a vote tum an omani Donald Trump chuan Florida state ta achak thei chuan electoral vote som ni pakua anei awangin tlinna turin electoral vote za ni som sari anei theyang mase Florida state hi Biden nen an boruak ain tluk tok hle in an soya chakjok tur hria ta har sari ani Albert Gore le George W Bush ten vote anin chua atopa Supreme Court in thutuk na asiam saka Bush sa chakjoka apuang angkhan Florida state hi buai theidin hmuna ding turangai ani bok nimin inrin nia Trump hi Pennsylvania state ta avoilina atana campaign le a atan Pennsylvania le Florida hi chak apoimo le ani chuti rualin lo chak te reng poni se Ohio state le Iowa state ta chak amamo in heng state te po hi boruak in tluk ton na vek ani a Minnesota Nevada New Hampshire Maine le Nebraska a po chak amamo bok Democrats te chuan White House mai ni lovin Senate le House chu thunun thei anin beiseya Speaker Nancy Pelosi chuan a thalam zong in ka beisei tlatani ati tuna Senate za a Republican somnga pathum Democrats somli panga Independent pahni anni a Democrats hauten Maine le Arizona state atangin senator an nei bel an ringa Senate seat somthum panga a in thlan ani dona wangin seat somnga aloni chuan US Vice President chuan vote anei theya wangin Democrats haute hian Republican haute hi an rebro thei viau tura ngai ani mase battle for the White House nei meka White House an lua theile theilovin kongro asu hle ang